Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam video kali ini melanjutkan yang kemarin, video yang pertama. Ini kita akan menginjak kepada pasal yang pertama di buku atau kitab Nadom Sunda Qadul Iman, keluaran dari Manoj Jaya. Sebelumnya kepada teman-teman jangan lupa subscribe Ki Santri channelnya, kemudian like dan komen. Kalau merasa bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda. Sebelumnya kita baca dulu kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah di diyakil ayuna abdi tapak damal Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah nadamal Allah nu'iyya abdi bakti kadzat Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah di bidang kelakuan beda perintah zat Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah di bidang kelakuan melarigona zat Allah. Bismillah tawakkalna Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Menginjak pada pasal yang pertama, yakni ada berapa aqidul iman, sabara seueurna aqidul iman. Anu tiasa boleh ikut sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu moal di Allah, hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji, 4 nu wajib di Rasul, 4 nu moal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji jadi jumlah sadayana 50. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.